Polazak u Veronu na jedan od vodećih sajmova agrara u Evropi poljoprivrednicima iz sela sa teritorije Šapca doneo je neizvesnost. Dolazak u Italiju pak iznenađenje veličinom manifestacije i prikazanim asortimanom. Impresioniran sam njihovom proizvodnjom koja dostiže čak i 15.000 litara mleka po jednom mlečnom grlu, što je kod nas teško dostižno u našoj zemlji, tako da mislim da bi trebalo da težimo toj proizvodnji i dostizanju nekih njihovih rezultata. U mojoj impresiji je većinom navodnjavanje, što sam primetio da skoro svaka njiva ima navodnjavanje, većina njiva ima najnovije tehnologije, više protivgradne mreže. Da bi sustigli Evropu ne treba mnogo, kaže direktor Gradske direkcije za poljoprivredu. Ovakav vid edukacije poljoprivrednika treba da obezbedi bolje pozicioniranje na tržištu i svakako odlične rezultate u proizvodnji. Mi mislimo da će ovakvi sajmovi, posebno ovaj iza nas, doprineti razvoju poljoprivredne proizvodnje u našem gradu i mislimo da on treba nastaviti i čini nam se da je ovo najbolji put, jer vidimo rezultate da su iz godine u godinu u našoj proizvodnji sve bolji i bolji. Ukoliko se u čitavu priču računaju i ranije posete sajmovima u Solunu, Beču, Budimpešti, a dodaju znanja sa ovog upravo završenog, nema sumnje da će primena stečenih znanja i tehnologija dati još bolju sliku agrara na teritoriji grada Šapca.